DJ Papa Rich. Mawana mebu driving yana mawana. Mawana mewe driving yana mawana. Driving yana mawana. Driving yana mawana. Driving yonye drumampun. Ubutuma shamada. Yes. And you bring me who fucking sin be muhuna ne pina bet me nyadaje mankasa ho. Na yenhwe video yi na yeba makane mu asamacho. Mati. Also ending. Minyim sageli na ni dreaming do be yedwuma wo MTT dia na de MTTU sabazo na se anye ya manaza minyim, but clearly no lugu nenyim ase enwa na de bia maka kyerem benyimfu de etwin odiyen bokon so hwem enufri odiyen bokon amanze hu na tokra bodwise mpodi bebi odiyen bokon de nyame o watasuri no nyim video asamni yina tietie de Trotro driver Nigeria for friend I'm a damn for driver tro sabi you be damn for driver tro we are capture the day play or a Trotro driver na Trotro driver with taste or specs inti wantana wota na waka fa abejiriba besiaba bottom power what's them northern bet nefi na se driver look edwuma na sende edwuma manya de na one man chop money and now chop money amba on the whole station se Kasuwa station se Kaneshi station obiara at abrenti en nkade in the when you chop money obiara they will know what that bomb ton wa mama chop money and to car we be jina car nyim den the car no ronko ne raba sama bibi so we there na wo win say yo kitawi wazi ye dwumo nye ye hwe womanya ho ntase na understanding be there aware another relationship na partnership onye sponsorship sebi wonna na waja awo mpon odum bribi na ye panyin a net wofia wasipui na kobobra na wanwi efiri na kantam obi na ba wa abafa wodze wa katsena no do mbenyifo wo bre wo mamanze na oye mbesi afunye nyatsamanya mfamo ho wakaka onye medenti onye wanko na wanya wada na dana wanya wada ne feeling nya bi
I won't fall. Benyin ho ban home ba. Let us not have that mindset as women. There. Enyi benyin na awolem bo brebi na mfon support benyin na adwuma oreyen. At the end of the day ni benyin no nya kwadwofo. Wa sora na poroko akeye adwuma. Odibia befie. Nese ikwo kejina begom market. Nawo emfaradze imbadze. Inti ashatala wa chichi wutu pampe de kimpiski. Ide kejina ka nanyim de MTTD. De makani load. Ne befia ombre wa boba mewe. Mutiti mbenyim fododo. Besebi olhwe inyimunyanku besebi onu adza wo fe na adwuma so onye bi. Na mmom de odi nanwu boto nukuna anada na mpana ho de bia lonka fambre ne monza ka chendo yo onya henyi oyo kwadwofo no kwadwofo so no comedian ekwanka flower wo number 1 number 2 number 3 number 4 sabi wa pempami nchefo anda ho benjinu nua oben besia so nua oben na baka benyin ho wa abrabo ma mo hu mfaso. Be supportive to the man that you find yourself with. Membenyo muda wa bana ebetitin ebeyen yenye bugu nenyima ase na mase with it is too much. Where the menyim gwasa abesi abegina stationary gum ya da commerce wudi. Na nkaka fa pia watedisi wapempam wutu imoti edu ton adza onkeye obi ne ba na odi no tu odi ton yokogare madanso ma amanfu fika so okowo kedin ja kwa adwesam na pedwuma biye na Maria no ye fucking sense. I say Merisha azowa hana ma ya atwe nkomo do. Yes. Into Mr. Wana Yarishama, Yedza Grena Yar finance sokan. If it's getting too much, these things are putting pressure on him being full. Pressure amount to boys to know it too much. The fact that a fine girl and shed awo and you being it a many juma. The fact that awe wow. Now when you bush your far. Yes, waka for about to know, but papa. Oli ye dwuma olo bano homazan onje duntia ngere bia me ye benyin ntina me defend me yanku benyin bet zabesia na area no ye nyim gwase fer and me ye sure that wo bread and obiri ya na dama onya wo fe oye time de besia wo mpe bibi ngana ekegina station na wukuna mo trap money nti elibode wu peace fm obi anto wonka enyim gwase fo fucking sense. I say my crowd wajin tribia from when I was honey uncle. DJ Paco Rich.